we are not 18th century ni cheng kiprasaro kya. Cheng tabo 21st century ni kiprasaro. We are not going to sit silently anymore. We will raise our voice. Kulongka, joto ransak ni maya dengan ani kiprasaro no. Joko no ani pakako togi hamkak ma kay chawani chibay maya pro. Tangnay 1 July 2026. Kini ko sarkari dengka. Ang joko no nukana. Kini korokka hano kiprasok boro koroktam. Gohati ni simi aga kala tangi tongmani tuengo. Tueng bisingo boro kama hingaka. A video ngo joko no nukana social media ni bisinti eba. Joko no shaiman kana. Ja abuno no antesha ngo kibos kango pisa shortly ang sungobi gawani. Ja obono shana nai mani. Ang belai thano bakako kangang ka. Korokka kiprasok ngi. Kini bo gohati ni aga klawo thangmani se lama kobuni bo shongi. Korokka chakrasok bai eba korokka buri bai. Buma engak oburi bo korokka. Nge bo hai buri bai kini oba hai ke hengkak nani nangu se ab China se ai ho eba keba China wo kipli thangi nang Chinese ko sori tongo chicken momo ngapari ngi kabang ma ko khagaka ge ga go nuk khanga chang shrai keno kini ga o hano bo bukko request khaimani pore bo bukko bo ba ko khaimani pore kini oba hai last moment of video khlanga ni nangka ge victim ngai ge victim bo ba ang personally bo ko khalai ho ka ko duk ni bisinti personally ko khalai ba no khaka ge by oge incident angani angu mutyomya haifano at the last moment to blatant of stream mangi thangmani porese ang o video ma khaisyo nisho nga ang nejino kini blatant of dukkhonango nga mani bus kango o video na mani sakambo ang one sugi kisa tam khane blatant emotion ang kakang mangi kiplazok angi asaimani da chini bakka parbiliman ang khana eba kheba chang mokol chikong eba bukung bara buni boksang sholya angi asaimani obaga chigi chaliya ang khana bo gaga wo chengmakini sayang ka anga bo shanani motyongo o video ni bisinte phagi jokono kiprasa ngai hansani khoran chen tishalai ke chengkini ashak kini o racism je klaizari tongmani jaga jaga pakiwe tong kung jagawa delhiok ngo bangalore ngo hyderabad in every corner of the state ngo sangobi tong chingi pagiro aba hake shark ngai ya khok ngai ya especially kini kiprasa ro aba hake Chinese momo hani hingak mani chengki busuk shirin hujaga chang kai busuk riku tu buchu ba shimi chang mokong ni mokki hui tong ngai kai busuk obakha tikige bakha ni ko shanga mu chang mano chang kai busuk hui tong ngai telia no more chang we are not 18th century ni chang kiprasaro kya chang tabo 21st century ni kiprasaro we are not going to sit silently anymore we will raise our voice joto tok pajong ko chang kini wives Chingis get kiprasani wife ko chang manya sak chang khoran tishay no kangnay. Obani bade ang April kayo choko kiprasani kaniwo pagi chang khoran tishalayang. And especially chingi KWM bumabodol kay chingi klaya sa Korean Wings. No kibakaki bang kasyakoyo. Pagi obano ngay always is ang stop kay nga ni bade chang quickly action na hanga ni bade. Ang tatabo gelio pwedeng hanggang chang ang kipaw sa pwede. Ang one shugab eba ang pakawag hanggang Hangang ibishingo na ang Delhi police station over ang obangati or racism ngati nga ang complaint kaya ngay abang ipore ang Turgao Klaipe ngay ngay Dehradun, Bangalore, Hyderabad, Chennai. Each and every corner of I am going to file a case against the racism. I am going to file a complaint to the police station. Obang ang kaya nga ni tangi tonggo. Nga o gagawo. I hope na magchoto kiprasa ngay analogi ruwan hangi ani pagkawo asyate bosya ang palakin tonggo. Nga kini KWF bumabaga lo shirin asabi tonglak kini klaya sa Korean Wings bo shirin asabi tonglak hangi ang pagkawo wan shugo kaya ang pagkawo palakin po ito tonggo. Nga o ze ang kini video klaya mani eba obang nga kisa ang racism nga ang complaint klaya nga ni tangi tonggo. It's totally by the guidance of our beloved Maharaja. But hamani bagay bingi guidance by of video no eba keba of video ni ze of video ze viral ng mani especially the racism nga ko shagak mani kini kiprasaro obang nga no ang kini Maharaja ko ba nga ang klaya nga ni tangi tonggo. I'm not going to sit silently. I want to all my kiprasa people to raise their voice
발기 증적은 단사클라이 과랑기샹의 너금이 강양 어버누 꼬이 먹나하로 한가한테 예흐다기 만서성 과랑기샹한테 어버누 장을 시링시링 아숙너니 저가야 나보 단사클라이 쟁이 많다이 쟁이 쉬었다 이 바리 쟁꼭 상황이 내일서 time now 나보 저가 응카 시샤비 너가 적어놓기 브라카 응이 발기 과랑기샹의 아쉽 넣으시던 너가 적어놓나 한말